Kia ora from Aotearoa. Hayden Lolo here. Hey guys, I Hey, amanaki pena mo maosa patelele, mo kailusi pelele, pea mo, homo wike. Amanaki pena whainga maali pe, koe kamatai newe ke whoo, I he ahon. Ka waiki me ako whia mao lahi ki hanga emphasize pe te hanga. I want to make it to you guys known. Ke he lahi ai mate ko e mate ke iki. I have mentioned it before na o si hanga whakatala noa atu ki ai, Koe mea lahi I sia whakamana matapu oku. The information that we get, it's very limited. Oku tau tono no tau tono ia tonga me Pasifiki I he ausia po access ki he koe mau a ngai whamatala o ngāwe aki ki he tau whakalere koe e tau mōkui. Tato te whito ki he puke, mo tau whenga ke tau whakahoro, mo tau whenga ke tau whenga tau mōkui le lei. He? Oku very limited. Oku si pe oku si ia ki he noa. He? Pe oku ikai pe, ko toko lai tahaya o tau tolu. Oku kaiti access ia ki ai. Ai koe oku whenga koe mānawa tapu ki o atu koe ki a koe. He ako mānawa tapu ma te whakutala noa atu koe ki mānawa tapu. Ko tā noa ki mānawa tapu, oku whao I loto I whaito o mānawa tapu. Mānawa tapu ai tala noa wawanga, pe koe whaahinga tala noa, tene hanga awe koe ki he mea ki he mea au I kai ke whiesio ki ai, pe moe mea ko tala noa hu loto. He pa tala noa na peisia e whainga tala noa whamama lahi ui ko psychotherapy. Pe koe psychoanalytic, pe koe psychoanalysis, pe koe psychodynamic. He now train au I psychodynamic psychotherapy. Koe pako o mai rewa e whahinga tala noa koe e tau access ki ai. He hono moni o kai ke tau access ki ai. Oku in place ka oku kai ke tau access ki ai. Lahi to lahi. But we need that, guys. We really need that. Pero te o mai he mana watapu. Pe mo whaito o koe na koe, whaito o mana wā. Pe koe breathwork. O te o mai he mana watapu. Ai whaito o koe kinesiology. He, aia o ko wivia pe o toi whio ia pe mo e tau whaito o whakatonga wata tolu, whaito o awanga koe na koe, hange koe whaito o whisi ia. He, oko pia ku te hange he mana watapu o mai ke tau tolu. Ai a cold therapy pe koe whaito o momoko. He, whaito o wai momoko. Koe, he koe kaweinga koe, he kono kaweinga. Pe koe the whimi, pe koe tamua ngā ue, pe koe kaweinga ngā ue koe mana watapu. Ke tau manawa ki e tapu. He koe ngai mea ia o tau pehe da topa koe ke tau whie whai e tau tolo kutu koha ngā ula ki pia koe ke tau ilo ki ai, Kaku ne limit e ia e tau topu. Tau te whito ka pao tau whie tupu whawhaka kau, ka pao tau whie mo ui lelei. Ko pao ke tau hiki tau tolu, me he mea koe ku tau wanga ki ai, he? Hangi koe ni, koe toko lahi e tau tolu o tau pehe, koe mo ui lelei, koe kai lelei, pe koe kai e Vestapolo, koe kai haa, koe tau toanga e tau kai, pe mo tau whamoi sino mau pēmanga. That's good, guys. That is very good. But that's just part of it.
Ko hono uhi ngahe koe o fie mao pa mo whakakaukau ia ke mo uilelei mo ia. O fie mao mo whakakaukau ke mo uilelei mo ia. Ko tau psychology, ko tau tolu, ko tau psyche, ko tau tolu, ko tau sia, ko tau tolu, ko tau mind, ko tau mana, ko tau tolu. O fie mao mo ia ke mo uilelei. He ko haa no oinga, koe mo uilelei koe e tau whakakaukau, o ku iai e ne kaunga ana ia ki he mo uilelei ko tau sino. So our mind and our body should work together in terms of our healthy, man. Ki he tau mo uilelei ko tau tolu. I kai ngatai ko e tau wā ko e anga ko e tau nofo. Ko e wā ko tau relationship ko tau tolu. It has to be healthy as well. Ka aku tupunga ko a healthy ko na ko e mo uilelei ko e tau nofo api. O tupunga ina leleina on how you are as a person. So, ko mo uilelei pe ko mo uilelei. Ko mo uilelei pe healthy life, pe healthy mind, pe health. Oh, it's not just the kailelei, it's not just whakamoloi sino mea. Aku pau ke tau whenga tau tolu ia, ke tau toi whakakaukau lelei. Ke sai e, ke healthy e tau whakakaukau. That's the lens. Ko mea ia koe ki tau sio aki koe ki he lahi a mate. Because we don't aware how we are. He mamani. Opo tau pehepe tau tole au tau saipe. Tau moilelei pe. Tau pehepe tau tau saipe. We don't take a time ke tau think, am I okay? Ko tahe ngahi mea, guys. You know, koe haho koula. Koe haho koula ki tau ni, koe haho koula hau mokui. He? Ko koe, you know, koe oku iai ho, ka pako tamai koe me whae koe, waho whatongia. You have a responsibility. Ka pako oku iai ho, ki ho maari, ki ho whanau, ki ho whangamukopuna. Oku ke fie mo ui fōloa ki ke sio ki he maari ho ki i mokopuna. Ka koula ia. Ka koula ke stay healthy, and to stay healthy is not just whakamoloi sino. You have to liliu ato o ngā mo'oi. Pako liliu koe ato o ngā mo'oi, pako lifestyle. You've got to change your mindset. Pako change ko mindset. Ko kamata I mea ko whaingofua, so that you can make your first step into making your life change. Aina koe no hango ato koe ka motolo, guys. Pompongi, koe your routine koe apo koe kai pongi koe ia. You know, you say your prayer, you make your bed, you drink a glass of water, you move your body, a little dance, you can do that, man. And you breathe. And then you tell your mind, I'm going to stay alive for my wife, for my husband, for my children, for my mokopuna. Tell that to yourself every day, guys. Koe lahi ai mate o totonu, tano sunu ke mate ke iki o totonu ke tau tokanga ki ai. We cannot ignore that issue.